Tako Isusova molitva treba da bude naša vježba, da bi se gradio taj duhovni refleks prema Isusu. Gospode Isuse Hriste, Gospode Isuse Hriste. To je asketski metod crkve, pazite. Znači, ne ono molitve, znate, molitva pa odmah uključenje na emocije i kao idemo, to je to. A još nisu hemikalije isparili iz glave, iz mozga. Još radi stara struja, pa si se samo preko noći prebačio na taj kanal i kao pjevaš psalm. Čekaj, to treba detoksikacija ozbiljna. Nadam se samo dobro da ostaneš u pamet do kraja života i to će se smatrati ozbiljnim duhovnim napretkom. Ali ne normalno 15 dana, pa onda paf! Ima toga, mi smo se ne gledali toga.